Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigado paribata bani panorang sogot nerion. Asada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan nebata Bapa nami na marhabang sino kule atas. Puji-pujian terima kasih ma isombahkon uhur nami kubamu. Molas tumang uhur nami uhu bani panorang sogoton ibagas pakasonganionmu apa pasarihon Tuhan bani panorang sukuton nasiuli bukah kanami horja nami urasi hampura pikiran nami marhite hatamu nasihol tangaron nami bani sobut nyarion asih hatamuin matongtong nagabe onjolan ni haporsayon nami ibagas nalahu maporjahon horja nami nadumu bani haroso ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape nasya marianan bani panorang sobot nerion. Rigapan sigano paribata bani panorang soboton. Kamis tanggal sia Februari tahun 2020. Ay matar surat bani buku 2 Samuel bindu 22 ayat 30 sada nama katahon sonon. Bukan diar do dalan ni nebatamku, pitah do hatani Jehovah. Ia do gatar ni ganup halak namar tengir niuhur bani. Tentu sadalan hubani padalanan ni pargoluhan, sunai age pengalaman, pertunduyon ni atape pengalaman rohani ni Raja Daud, buido hita tene mangidah gambaran-gambaran perguluhan. Sonaha ia mandalani perguluhan ni, sonaha ia mandopak kon dosa-dosa ni, sonaha ia mandopak kon kesalahan ni, pakon bui opetene nasihol ipatorang marhitehon ni anggo bui sebuton tatene biodata ni perguluhan ni. Ase anggo ibasahita hataon atape anggo ibasahita puji-pujian on nagabirigapan sigano pari bata bani panorang sogoton songon sahira buku pesalmen do hataon halani ahana ni luar honi Raja Daud sedo aha na luar humbani pikiran ni, sedo aha na luar humbani pengalaman ni, tak sedo luar humbani ahana ahapkon ni tumang, tapi luar humbani hapor sayon ni. Aha maay na perlu besahali pos tumang uhur ni Raja Daud tenger tumang uhur ni. Bahasa dalan ni bata ay madalan nagukan dia. Artini ay isepe lampitah Raja Daud tumang. Haganupan halak na mardalan ibagas dalan ni bata saygo kandear do iya. Halani ibagas dalan ni nebata, irupi nebata do hita. Ibagas dalan ni nebata, iparguguhi nebata do hita. Ibagas dalan ni nebata, iundingi nebata do hita, kumbani musuta. Ibagas dalan ni nebata, jupah kita do hatuahon. Artini ay, sonay ma, Raja Daud mendalani perguluhan ni. Janah mambahin ripun bahasa haganupan nabui idehon ni, haganupan nabui ijalohon ibagas perguluhan ni. Nama dear, nama tin, nasonang pita halani mardalan ia bani dalan ni naibata. Ay maase babainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Napaduahon asibuy hapeni jupasi jana iripun honni bahasa gokan dia dalan ni nebata ayma marhitehon ni pangakuan napaduahon pitahdo hata ni Jehovah. Artini ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani isepe anggo hata ni nebatado na ibahen gabi panondang bani perguluhan ni pitahdo hata ni nebata. Jadi ibagas hata ni nebatado jupah kita
aha nagabe harosuh ni nebata. Ibagas hata ni nebatado jupah kita. Aha nagabe sura-sura ni nebata. Jana ibagas hata ni nebatado hapeni. Ibubay hita. Ase buy hita pajupah pakon nebata. Ijon mahapeni ase isubut Raja Daud pitahdo hata ni Jehovah halaniaha lang adong sadape ibagas hata ni nebata namar alinan lang adong ibagas hata ni nebata rahasia na ponok tapi haganupan hata ni nebata mambubay halak na porsaya mambubay halak na mananda nebata ase ibagas bulus niuhur ibagas borsih niuhur ibagas uhur na pitor mambalosi hata ni nebata nagukan diarin naguk sura-sura na mader ibagas hata ni nebata ase sadoka hata ni nebatado na ihorjahon hita sadoka hata ni nebata na itangihon hita segukan diar do hita ilobe-lobe ni nebata janah napatuluhon Raja Daud manobut bahasa nebata ay magattar bani haganup halak na martengir niuhur bani. Artini ay sadokah lape nebata ibahen hita nagabe yanan pangunsan dianta lang adong jupah pangakuan bata bahasa nebatado gattar ni haganup halak na martengir niuhur bani. Ase boy so butonta pita na martengir ni hurbani nebatado hasa boy mangida mangahapkon jana mandaihon gokandeer do tongon dalan ni nebata pitah do tongon hata ni Jehovah jana nebatado hasa nagabigatar bani parguluhan ni artini ay halak na martengir ni hurbotul bani nebata tongon-tongon mangakuhon bahasa nebatado na mangondingi iya nebatado na dop manramot kon daging pakonton duni jana nebatado homa na dop pasirsirhon aha na perlu ibagas parguluhan ni na madear dumuhubani harosuh ni nebata halani ay totap mahita martengir ni hurbani nebata nagabe gattar ni haguluhanta. Amen, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Tuhan. Asi ibagas parguluhan nami on. Totap boy ididah kanami. Pitah dalan mudo nagukandeer. Jana pitah hata mudo nagabi panondang bani kuluh nami. Jana pitah kuasa mudo tongon nagabi gattar haguluhan ban nami. Asi ibagas siang niari Rosi sa ganjang niari onpe, ipondos kanami matongtong guluh nami, ubagas lingguman ni habong haluahon muin. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapa kontonggo nami on. Amen. Oras sobat taganupan, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, andohar matongon sa ganjang niaron, nebata matongtong, nagabi gattar haguluhan bata. Ase, marguguh kita, mandalani guluh tasigano pari tarlubih matene mambahin hata ni nebata nagabe panondang ibagas ganupan lahwanta. Salom.